طالع البدر علينا من سنيات الوداع واجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يهدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون جزاكم الله خير جزاء إن شاء الله ሁላችሁም እንድትደረሱ ሰዓቱም እየመሸ ስለሆነ ቀኑ ሳይመሽ የሞት ቀን ሳይመጣ አሊያም ደግሞ ቂያማ ከመቆሙ በፊት ሁላችሁም ወደ አላህ ተመለሱ። አንዱን አምላክ ሕያው የሆነውን አንድ አምላክ ነው ያለው። ይህ አንድ አምላክ በአንድነቱ ላይ ሁለትነት ሶስትነት የሌለበትን፣ በሕያውነቱ ላይ ሞት የሌለበትን፣ በአምላክነቱ ላይ ሰውነት የሌለበትን፣ በጥበቃው ላይ እንቅልፍ የሌለበትን፣ በኃያልነቱ ላይ ድካም የሌለበትን፣ ምንም የማያወዛግብ አንዴ ሰው አንዴ አምላክ፣ አንዴ የሚተኛ አንዴ የማይተኛ፣ አንዴ የሚሞት አንዴ የማይሞት፣ አንዴ አንድም አንዴ ሁለትም ሶስትም እየተባለ የማይባልለት አንድ ብቸኛ የሆነ ዩኒቨርሱን የፈጠረው የዓለማቱን ጌታ አላህን በብቸኝነት እንድታመልኩ ጥሪያችን ነው።